Pini labang su hotuna kiceng labang su amen lapen ke arong lapen komentu ben si duty ke jonno lapen koson si pini so hotuna ipul salam duty ke join bang ke amen bang ke nung kachiboy jo so men bang ke jirsong imti arong ke ditum bhoram tul manik teron arong lapen alam ke pobang ke lasun lo exactly apor bang ke chini dun den itun aso ke pobega pora bang ke sitame nitum anikang sam nitum ta nogang ke ta mas alamar junong lok si lasun bus nitum bang ke medical college from dun lo medical college dun det pen nitum kachini dama bang ke halo su df open asf do lapen logot guard atum do nitum kachini ateng hala tunang thana teng bang ke au so tum dam lo duty siklam dam lo duty ke klem lo amat si hala habit achilong karplung ko amat si datum bang ke telong penchon phit lang lasi hala so alang long jal do pik pusigipu sita hala jalalong ko hetla akeng chinir heta joini salang bangun eder no pusipu sita api ranger bang epen alam bang ka alam prek suda ranger bang pulo je habira chilong tawe la pen jal tawe alama bang ke latum on duty dam lo telong pen selatum thank you wan ta ho hi par isia parai pen ha isia paraya lasi theng wan boma ho la last thank you pon ho bang ke au so bang pulo tang ho ari sang ho tum khan ari sang ho bang hinia alo god do pusipu te pulo ne bang thangok ongko ladak ne bang langke wek pen sibang ko pusigipu tang ho la solang royal la si la pen era ma selang kun si pen ma si chom phit lo pusigipu ake alonso phi do pen ke ne ari ken kan klem klepin mane langka be kun de pusigipu la so joini si ari sang ho inu bang lang bek thek la pen bang ke lang bek thek la tumta dam pen si rab duri phan bor ilo sta hala tuma bang ta lang si jangrong lo pusi ranger salbani tum nang khan do la pen et la tum han kerap dun la tum la hang jo jolo la si in charge bang dun lo je in charge bang ta arjulong pen si dam me sen kerap duni phan bor ilo la pen hala au so ke jang bek non ka che ho ju au so bang ke hadak se jang lo pen si thiat lo bolam bang kalang ni tum chini ne ta ho la si la bang hini au so mar kerap dun tum hang jo tum han si kerap i phan bor i pen si la tum ha akoran kon lo la akora ke pon ho si nur bang aning gang bo ma phi si ta me in bang kulo je jirsong hadak si dolang hu an ke non jirsong aphan kiri dami adim man ka tum chini ne der lo puwa pi sami ri lo ranger samang thama teng bang ke 30 to 45 minutes ang bong si au so kam long lo la pen long eda phiga so ke sem sabe pu sigipu la si alam bang kila anu la tum bang first ang ko jokola bandha pon lo hadak pen ki un e si la mane ati tang lo ar pum ke stami postmortem ka kuri ju phansi noga medical college an wan thu lo ta so phir bang ke lan ber lo lam bang tante nangli to mehin pen kopilo non ke mang ke mane la so non ka chewai ju ya la lo nilitum ahema sor mate nilitum rong si nituma ke mangke la pulo je alam ko piro ni nitum ke hadak dudun bek nitum chini bek be la pen ranger sar mate hala dak on the spot ka lang lita ave silasi ari sang ho bang hini ke phove ka tum hala tum han nitum investigation kuri nengji police ahin pen kera pacho hang lo cm busami em karbiang long cm busami em busitame kera pacho hang ke la hen lo je inut also inut physically fit also lang ke bek thek also kuson si ang dongan dan pen ari ken kampuri repin puk nitum khoi un e la si alama bang ke la hen lo je nitum han proper investigation nangji nitum han justice nangji nitum akemang ka nitum kachuni ngri ke la hen lo do আপোনালোকে এতিয়া কি আপোনালোকৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ PMCM অলৰেডি হৈ গ'ল আমি তেখেতসকলক আমাৰ মানে ইতিমধ্যে ল'ৰাজন আপোনাৰ 1.5 বছৰ আপুনি ইতিমধ্যে ক'লে আমাক 1.5 বছৰ ধৰি আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কাম কৰিছে আপোনাৰ এই ল'ৰাটোৰ ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইতিমধ্যে আপুনি দেখা পাইছে তো আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে কি ভাবিছে ডিপাৰ্টমেণ্টেলি আৰ্থিক অৱস্থা
এককালীন হিচাপে আমাৰ WWF আৰু তাৰ যিটো দৰমহা আছে তাৰ ডাইৰেক্ট মাক আৰু দেউতাকে পোষ্টমৰ্টেমত পানী পোৱা নাই বডিত বুলি কৈছে পোষ্টমৰ্টেমৰ ৰিপৰ্ট আহিলে গম আমিতো গম নাপাম PM ৰিপৰ্টটো আহিলেহে গম পোৱা হ'ব আৰু সিহঁতে যোনটো পাৰিমত বিচাৰিছে যে আৰু ভালকে এনকুৱাৰী হ'ব লাগে বুলি পুলিচে এনকুৱাৰী কৰিব ময়ো যিমান পাৰোঁ মই সহযোগ কৰিম কৰি আছে তেখেতসকলৰ যাতে সেই বস্তুটো যাতে নহওক পক্ষীয় যাতে বিচাৰ নহওক আৰু আপোনাৰ দিহিঙীয়া মই ৰেঞ্জ অফিচাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ বাগৰি বাগৰি